Ambasaderi wa Sudani mu Rwanda Khalid Musa yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gukomeza gufatanya n'u Rwanda mu guteza imbere ubutwererane bw'akarere. Mu kiganiro yahaye RBA, Ambasaderi Khalid Musa yanavuze ko Sudani ikeneye ubunararibonye kugira ngo ibashe kwiyubaka no gusohoka mu ntambara irimo. We are enjoying very significant relation between Sudan and Rwanda at this time. Turashimira ubutwererane buhamye hagati ya Sudani n'u Rwanda muri ibi bihe kubera ubuhanga bw'abayobozi b'ibihugu byombi, nyakubahwa Paul Kagame nk'umuyobozi ufite ijambo kuri uyu mugabane ndetse no mu ruhando mpuzamahanga ahuriye na Perezida Burhan ku mahame y'ingenzi arimo cyane cyane ubunyafurika, ubuhahirane n'ubutwererane bw'akarere. As always said that Rwanda is an African model for development for national. Nkunze kuvuga ko u Rwanda ari urugero rwiza mu kwihuta mu iterambere, mu kwiyubaka no mu bumwe n'ubwiyunge. U Rwanda rurimo gutera imbere mu nzitane z'ibibazo byugarije aka karere. Sudani nk'igihugu kigiye gusohoka mu ntambara ikeneye ubunararibonye n'ubujyanama bw'u Rwanda, bikaba byadufasha natwe mu gihugu cyacu. Twemera ko ubutwererane bw'akarere buri mu byafasha Sudani n'u Rwanda kugera ku nyungu duhuriyeho zirimo nko kwihaza mu biribwa, ubuhinzi n'ibindi. Turashaka no guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Ni byiza no kuvuga ko kuri ubu ishoramari ry'abanyasudani mu Rwanda rirenga miliyoni 20 z'amadolari mu nzego zitandukanye zirimo nk'ubuvuzi, uburezi, ubuhinzi, ubwubatsi n'izindi. Hari impuguke nyinshi z'abanyasudani zikorera hano, zikaba zifite uruhare mu iterambere ry'u Rwanda. Dukeneye u Rwanda bitari nk'umufatanyabikorwa mu iterambere gusa, ahubwo nk'umufatanyabikorwa mu kubaka amahoro, kubera ko u Rwanda rutanga amahoro muri aka karere, rukaba n'ijwi rikomeye ryumvikanisha ubunyafurika. Because Rwanda also is a peacemaker in the region and a strong voice for African Pan-Africanism.